Kunagi elasid soome-ugri hõimud suurel maa-alal Läänemere ja Uurali mägede vahel. Marid olid Volga jõe keskjooksu iidsete asukate järeltulijad. Marid jagunevad 3 rühmaks: niidumarideks, mäemarideks ja idamarideks. Osa idamarisid, Uurali marid, asus elama Sverdlovski oblasti edelaossa. Praegu on Uurali maride rahvakombed paremini säilinud Sverdlovski oblasti Isi-Tavra külas. Küla lähedal on ka Püha Hiis, kus voolab maapinnale ohvriallikas. Allika eest hoolitsevad kohalikud marid. Nad käivad sageli allika juures, sest allikaveel usutakse olevat raviomadused. Enne püha vee võtmist tuleb tuua ohver, heita vette paaritu arv münte. Alles peale ohverdamist tohib allikast vett võtta. Orna minnan kun teemeste alaman kalakilien kraevjet, koden skendrene zapis lagmat. Puito saam vlakilen, minnan ugrafinski gruppa käsin saam. Ja вот поллетен тшке ай могорка вара ай käsin серж käsin шукатилен отол, видимо, минан толшет лак. Газета ма исследование же почеш. Толнат минан тавра мари влак, видимо, кочевник влак, тште баш пошкарт кочевник влак. Тотарлино олтште. Kun lelytty jeni tästä vyt kolanlin korlaasta jaanet pikstellä lien nallat chukurumkin da pastren tävränergen больше интересно клешлина саламин tävränergen на материалом чла пургетлуктанам музейште Красавинский музейште варажам литературам ятыр окенам миташотшта тада книга ме решична материал на тавренерен шуку погонен лят. Йолташ лакам, краевед лакам, менен вара литературно-краеведский кружок организовать надо. Вот, менен буйлата шугалтыш, давай. Түрлі легенда уло. Тогда мемнан книгашты сералтын чыла. Мари влак елен тавра, курuk оклашты елен. Курuk оклашты. Тау ара. Это значит тау курук, ара курук кукла, ара тоторла. Ну и вара мемнан тавралан люмин поинт, видимо, вот кушкает. Тау ара руш миссионер влак. Тижем кандаш, ты кутло кандаш, и так еще тавраш школам штактен. Руш тавраш линогл школам штеноготл. А именно вот Маривла кукла, Маривла аулешеше миссионерский школам штент. Шоречуне таттade мулантаге штент. Итселлин Маривлакам рушандаш. Черком конденшенден тевтески школа олмышты. Шке христианская верашка нуным саврашкыш. Нуну яндышка толлин шойштын нал мемнан млендем Маривлакарам. Maride rahvariided on olemuselt talupoja rõivad. Riiete õmblemiseks kasutatakse kodukootud kanepist, linast või villast kangast. Sverdlovski oblasti Bagõši külas elab õmbleja Akulina Jametova. Tema kätetööna on loodud siinsete maride rõivad nii igapäevaseks kandmiseks kui pidulike sündmuste jaoks. Minun mari tunnukteen Urgas, en pervojuk. Urgas tüngelem, masina tagalokteen sondem, tolmeskose bara ugutson olmukta ada kurugem.
Первой тугай сапон блаком да монюргемле ластаклустуком. Бара деланым рончишым делан рончен үлгүгәне эштен пичкин түңәлем сары ругаш. Материалым шукурышке кунда бара кучутышыр южну катышкен алам. Шкеннен ден кучумантат налам ургем. Кондат шукужо деп. Шкен алат кузе клара барнал гытаген алтат. Кондат. Түрлен ябды кондат түрүжүмже. Ужалашат конден пуат ургем ужалем эшо. Ожнажымы кучуты шуке годым лустрам сакалалат. Тана рогол кайзер тада ронжен укучештен авой. Мунар улу тунар эшо чеберташ течена. Мула чадуре муло. Тоштын наманарат ке. Икто коктотун кучатат тагегна. Кайзер лың таге. Марадеш тадаже чинжелмыже. Ожну кели койтаган чинжи булакмын. Ожну ик порлатын кученет. Кайзер лың рак кучена эшо чеберрак лиже. Шке штымы булак, шке куен штым булактен ургуктат. Тоже шобычон чатаран, тоже тага кучуман. Тада же тебе урвалды же? Урвамакам шташымат. Тада чатар же. Ой, унаем балак, унаем балак, момбуаламын бепиликлан, перчонемын пичкер буаламатиле, чонде войснаила шоесли. Носовик шампуин кодош, мушкун ямдали манан, шокомут шумойлен годош, бученила заманан. Шокомут шумойлен годош, бученила. Tikand on Mari rahvarõivaste kõige väljendusrikkam kaunistus ning Mari rahvakunsti kõige omanäolisem ala. Mari tikandid on ainulaadsed nii oma tehnika kui kunstiväärtuse poolest. Mari rahvarõivaste tikanditel on mitu ülesannet. Kõigepealt kaunistada, seejärel kaitsta. Neil on ka märgiline tähendus. Tikand väljendab etnilist, soolist ja regionaalset eripära. Tikand kaitseb inimest maagiliselt vigastuste vastu. Ühtlasi on tal praktiline mõte, kaitse ja varjamine kulumise või higistamise korral. Meie meelest on kõige tähtsam ülesanne hoida sidet pärimusega ning säilitada rahvuslikku identiteeti. Turizmimiz kaki izinästä tunemnam. Kuze toge onjen tängäl kuzegnat pyskülüm torgonden pyskelenam. Kuzegnat vara momsten tyrlen. Vasem putlabrak pyllasnam. Tagane mulan Maris vatalan nämsem skemmenlinik tat menim tunukten ol. Tosto jeng balakan tyrüsblek. A käzem zvara knigaden tyrlältestä moda Mosko tuvulan ulvaldaska stamazvara. Dunam bava tosto jengse kavest ten tyrlümün palen ol. Nunun bias pyskedemden mamstalton. Tudum dene tyrlenam. Tunemnam первый tudum. Baba kavest ten tunemnam. Сиянске чиктаслан булгемстет. Тоже делан лакам булгенам кудузлан калат кудузлан мо. Пешуко тюрленам тюрдаше зате ден блакланатлан тюрленам сканимат тюрленам совоч блакмат тюрленам цела так-то да Марис батавлактен мен төченам. Тунам иктингнастенет кайда больше стат. Тюрл пасадензе цела мостен цела могане тюрл көлес туган тюрлен. Влезлак на матстен вот мосто но саде биас тюрлен көнен типсо. Марлату вот стен мосто. Mari tikand on ornamentaalne. Tikandiga on täidetud terve geomeetriline muster.
taimornament on tinglik ja allub pigem rütmi ja sümmeetria reeglitele. Allikate kaitsmine on Iisi-Tavra küla elanike elu mõte. Jan Tarba-Maši nimeline allikas on kõige tähtsam. Ta algab Tavra jõest ja ka suubub sellesse jõkke. Peale korrastustöid on allikas nagu uuesti sündinud. Põuaaastatel, kui kaevud on kuivad, joovad inimesed selle allika vett. Viimastel aastatel on paljud maride allikad taastatud ja annavad head vett. Külarahvas on nende peale kulutanud peale aja ja raha ka rohkesti hinge. Kodu-uurijatel on inimajaloos olnud tähtis roll. Valeri Paketov on pärit Iisi-Tavra külast. Ta uurib kodukoha ajalugu juba üle poole sajandi. Kodupaiga ajalugu on talletatud suuresti just tänu koduloolastele. Idamarid eraldusid niidumaridest juba 15. sajandil ja rändasid itta ning Kirdesse Kaama jõe taha. Maride väljarännu Kirdesse põhjustas rahva vägivaldne Vene õigeusku ristimine ning Vene riigi maksude pealepanemine. Tänu tema uurimistööle saame teada esimestest Mari asundustest Uurali mägedes. Valeri Paketov säilitab teadmisi kodukohast, selle elust, kommetest ja tähtsamatest sündmustest. Чери тогда онжукта войском. Так. И чери мутуло чурский штат, чубаштатуло тогда моденат. А мышж это суффикс. Маривла кучедал моштенат и сандене нунум тагеман иморт баттагак ман вот. Чермыш. Вот. А мара руслакетат тот уже кумш мосту марам пален то что кунам кучедал ластингалнет латкус курумстет и латкус черемис мут мосто летописте вашлялтеш тогда латикемсе латкокмусу курумсто. А талеч онжилтен черемис мут ликтеногол. Урал маривлакам кок диалектлан шелат. Дипоныста и көңгөр. Дипонысы же тогда ойлалтеш турлан, что дипоныста да юпе бит тене толнут, юпе бит коч тангела толнут уралске. И сандене дипоныс мант, значит, юпе балмовыч толнусол идене. Ну, тогда дипоныс влак, тогда крещение дечен салын куржун толсолулат. Тогда башкирийский толсолак Мария Республика гесен. А вот көңгөр Мария влаксе. Тогда тонес пурсо Мария влак. Кунгурола могурчен тол. Вот пацанден дуно кунгур көңгөр тагырак сокта. Тогда жумалан ишанысыла. Нерсергис кишкижи янялсы маннагын. Кужу вот нуно мисонмаште тонут могурчен көңгөр могурчен. Ипонус флаксен кутурмуст таганярак, назылграк, туге бет мурак. Нуно кутурнен колтат назыл таганя мягкирак манна туге бет. А вот көңгөр флак, нуно кутурмуст уже модечен торжарак лес. Ну, пенгдрак кутурнат нуно. Понус флаксен айна тунганет таврак, угу таврак. Мулан манаскан потому что чала толсет флак. Первый тавра гочкайнет. Урал Мари влакше чием денот оерте маутат. В основном. А вот кутурмодене. Башкир Мари влаком налаткан. Урал Мари влаком налаткан. Кутурмодене тунарак оерте муке. Сандене. Ну а Мариак подеш. Paljude sajandite jooksul on rahvas nii nukratel kui rõõmsatel hetkedel pöördunud oma lätete juurde, ammutades jõudu rahvamängudest.
Mari külades mängiti mänge Šõgõle ja Täpke. Täpke. Sa teed kuulutile. Teves, Šõgõle sa tulma saada. Šõgõle oli rohkem tüdrukute, aga Täpke pigem poiste mäng. Mõlemas mängus kasutati loomade luid, nii pulkade kui viskekaikaste asemel. Täpkes pruugitakse kuivatatud sea ja lambaluid. Ornak Šõgõledeni modonna manam. Šõgõledeni ergebla Täpkedeni modonnut manam. Üdürblak Šõgõledeni modonna manam. Min Šõgõlen pes şukul. Türlü çiyaden amle. Men şap modonnali bağı şalıştı. Pes şap ona tusto şalkiliman ergatil tudumon. Men alnona kideşat oşunat. Tudo şuren almıtarat bari izemesat bari izim modonna. Min köşnyamonar ağuşkona miyenetten dene. Oncukten pema. Aşkendan blakat oğutmoştu. Kazir menin kit döngülgenat. Mılanям жылаң огешкül, ондықтен пушашкына. Ятыр верішкі алышқы менам. Даже тотар алышы йотке менна. Туды тагестен модыт. Тудың бара тагестен налыт. Кидем налын кертеш беле. Кертеш. Түрінет мұжедет бек. Менен оржны кобам онжалы. Мос тарелкаш тағанса чайыме лапкаш бүдін бұшта. И тушко мом оксам шиденгем, ош шиденгем. Колдыраш, лучкыраш тузым онденам. Тудым нерден пашта тушко. Тушан бара каласа. Туз шиденгеш. Ту ковам моштали пешак. Ковам йол төшта, кит төшта, момшта тудым мыншынде моштали чала. Қазір туғанылан мен көе, жөнем көе менен. Курашонен айтолонам, кушташонен толонам, Морашы кушоташы ғана йоғыл, Куторена шинжашы толонам. Морашы кушоташы ғана йоғыл, Kutorena шинжашы толонам. Түйсемдене мүкшек талес, Шүлі барса шинжаны каналес, Асародо болақы параля илена, Түйсемия миласа сона гол. Асародо болақ параля илена, Түйсемия милasa sona gol. Ohvriallika juures on saun. Selles saunas käivad marid enne, kui alustavad ohverdust. Juba hommikul koguneb rahvas püha hiie juurde. Mehed lähevad sauna, naised istuvad pingile ootama. Siis lähevad naised sauna, aga mehed panevad puid ohvri lõkkesse. Saunas jäetakse kõik esemed puutumata. Neid ei puudutata enne järgmist palvust. Mini yatır molladen ilinam. Pervoyek belet kuguzaden, melek kuguzaden, saytuktene, minin paçaka mini sarsadan. Nuno sonkem menge mollavke. Tunam mollavlakan kumalmış. Ulu çaşkar yongzal sinjale. Kalıklan. Peş şukuliye. Kazir var mollaj tuğanı olsinjet. Kumale şilye. Kumal dili sarsadı mollavlak. Tage oңғытын көсінемізді жүштін шоқшын қая. А қазір көй, чашкармын жоңғызал белсін жайле. Avamden kosmen kodum. Kahjuks Uurali maridel loodususu preestreid, kes suudaksid rahvast usule tuua, enam ei ole. Alles on vaid üks mees, aga tema võimed on piiratud. Sageli tulevad palvetuste tekstid Marimaalt kirjakeeles, pole aga kedagi, kes viitsiks need kohalikku murdesse tõlkida. Nii ei saa kohalik rahvas jutluse sügavamast mõttest aru, sest murre erineb kirjakeelest. Kaob viimanegi usaldus kohaliku preestri vastu.
Lõnga ja kangaste värvimine toimub taimsete värvainetega, metsa- ja niidutaimedega. Kollast värvi saadakse laukapuu tõmmisest, mida on segatud rukki kaljaga ja siis keedetud. Harilik paskheim värvib kanga roheliseks, paaks puukoor tumepruuniks. Lepakoort pruugitakse lõnga kollaseks, punaseks või mustaks värvimisel. Коктужем кокиште Александр Виктор Афанасьевич пашаш таштолнтышка директор клубалан. И погашты сразу изигне музеем тышты. Тогда музеем историн наставлякам погашты шонго день влактечин. Кö мом конда, кö туврум конда, кö шоврум конда, кö пудам конда. Күзе шүртімштен күзе жватам куенет, и күзе тады жвата гычын, тады полотно гычын жватам ургенет. Пөрден тувур дене йолаш уло, үдіремеш тувур, шовыр яга уло, изи яга, кугу яга, солық уло, тоштыча уло, кәзір шке уемден шогена үдірләк тебе. Тодын шогат, тебе әкәй влак улут, лыңгына улут. Нуны тышқы кондат, методу влак уемден әкәтіште. Где-то лат кокту, лат вич штукана уло тағане, әкәйна уло. Мен, например, көңгір улам туге, ашке. Тышты кәй дипонш, ойлем уже дипоншла, кумли илем атыште. Унам үдір марлан лектін, эрлажы кечешіже, тадым пушалтенет. И тада әкәйден туды коштын. Кынигамат тебе тегелла, или тебе тағане үзігер улакам, кондат атварам е уемдылына, солықым тебе кәй кудутымштенна. Ош материалым, тебе тегелла куен лукна, нар метрым лукна, латкок тугеділі. Латкок метрым луктынна, и тушечін тебе кут солықымштенна. Тоже түріжі, нунун, тошты тебе түрі, а ошуж материал жы варами, уемдена. Тебе шовыр дене тувыр бұлак, тоштыча тувыр бұлак, тады чүртім шке, шүдір алтын, шке ку алтын, бара тушечін түрлен ұрғы алтын. Кәй олача тувырым тоже шты шуке, тады тошты ден бұлак қанаштен. Түрлі рисунокым штат, итті веседечін алтын жат, или бұйгычын шонен люктынут. Түріжі нунун, тошты девет түрі, а ошуж материал жы варами, уемдена. Kohalikus kultuurimajas on väljas fotonäitus, kus on näha erinevate rahvateaduslike ürituste ülesvõtted. On jäädustatud rahvalaulud, kirja pandud hulk artikleid Uurali maride rahvarõivaste omapärast. Iisi-Tavra küla kultuurimajas tegutseb lausa klaaspärliring Galina Tavletpajeva juhtimisel. Šarčadene todana tebe restaurirovat tagane мовлакам, тошты чавлакам, мучаждамын поенет или малана конденет клубушкат. Методым шке истеринштен на тыштыже, тошты әкәйем ончен, тышты истеринштен на тебе такиям, тоже тошты такиян кондент или малана, тады мучашы жуке или такияжын. Тым тоже оңайтарен на кәр мучашыштен на дёчавлактен тыдым занималялтын на. Тады дягам ме тоже дёчавлактен первый дяга тодаш тюнялмыде чонжылтен. Просто так резинка гачен или шүртім налат, тев таган узор влакам первый ончып тылым, нуно шкештылыч таган узор влакам. А тады ожны гачен ак толшыс вара, теве тады тошты влакам ончен, ашталаш тюнялынна, уемдалынна. Әкәй, чыла шырчаден штымылин, кобай влакын ак тады пашаш влакше. А ме чыла тоштым ончаш төчен, а тошты ден влак кузерак кучултынут. Нуным ончен, теве тады узорым тоже могычын на тошты дяга гачен ончен люктынна. И түсүжмет келыштарашлан нунун могайрак түсен, туганирак түсүм шташ төченна. Мемнан мари влакыным деп онченат, тёшкарге ошо тошты чадяга гычын узорым налаш төченна. Теве шырчаден адак дёча влактен ак тоже тыгане мемна чолга шүдүр коллективлан чыланышланат дёча влакын иккани лижи манын, үй влак шаланжыли куштуму годымын. Те тыган ленточкам тодылтын тоже ленточкаш кышталтын. Түрлү түсен шырчан наледенна. Туду бары шырчажым чинжилан келыштарен пүшкедена.
Teebe taganya solok vlakam teebe narodni kolektiivlaan kut solokam askes kuen lukna teebe tada materialam. Tada material jun kuen luk memenge tada manyau kaitala urgustun. Teebe memnan ko babuskana momsten urgus lekte avara medio chavlaktene teebe tada muchaslakam chla jo chavlaksten memnan mozgochin sharchagachin je. Koomolo vet mura syspy koomolo syskauta sono meidän puralusa siselle pene omol sonala meidän puralusa siselle pene omol itli kukoli sar syspy kukulan murallas jyssä itli tsever liiraskaalan raskaute ilas jyssä itli tsever liiraskaalan raskaute ilas jyssä. Kuni marid hoiavad oma pühasid iisi, on lootus, et mari keel Uurali mägedes ei hääbu. Vaadates kristallselt sädelevat vett, unustavad nad igapäevaelu sagina ning mõtlevad igavesest ja kaunist. Ilmselt koondub allikatesse maavägi. Allikad annavad seda väge ka inimestele.